Thikũ nini tu thutha wa maobitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Ngong'o maikie ngono ekwĩrwo na ũici na kũhithũkia mĩcinga ĩrĩ mũthemba wa pistol ĩrĩa ĩrerĩkana gũkorwo nĩyo ĩrahũthĩkaga kwagagia mũingĩ matũũra-inĩ. Mũingĩ na arĩa manekora hatĩka-inĩ ya kũhahithio nĩ ekwĩrwo aya no mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwandĩkithia kũringana na OCS wa Ngong'o Jacob Ndunda. Hiyo bunduki zilikuwa zinatusumbua hapa sana. Nikiamka asubuhi iko mtu amenyang'anya. Nikifika jioni kuna ripoti nyingine. Mtu anasema alikuwa amefanya kazi yake masaa ya kufika kwenda jioni nyumbani. Wakati anaingia kwa gate, anaingia na mikono. Bunduki mbili, moja huko Limuru na nyingine huko Kiambu. Tukarecover hiyo watu wako cell, tulipewa 14 days tuchunguze. Wananchi wanajitokeza, kesi za hizi zimefika 12. Ile watu ambao wameibiwa. Nilipata ripoti kutoka Kiambu, kuna kesi nyingine 3, hapa Karen iko 2, huko Limuru iko 3, Kiambu iko 4. So tunashirikiana hizo kesi zote tu consolidate hiyo watu waende kabisa. Akĩaria na mũingĩ wa gĩcagi kĩa Ngong'o hĩndĩ ya baratha ĩrĩa ĩraharĩrĩirio ya kũgacĩrithia ũgitĩri gũkũ, atarĩirie ciĩko ici no ihũkirio kũgerera ũnyitanĩri wa maobitha a borithi na mũingĩ, kũrĩa mũingĩ naguo ũtarĩirie kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa indo cia nyũmba matũũra-inĩ. Neighbor wakwa arabunjĩirwo ndirica na nĩ mwendia wa mandathi akabunjĩrwo nginya akahiũha gwakwa gagũtinia mandathi na tũindo tũngĩ ũguo meciragia ngasi ĩho makĩoe na tũindo tũngĩ. MCA wa Ngong'o Mbĩrĩri Mwaura akĩũria mũingĩ kwaga kũhithĩrĩra ekinaĩ matũũra-inĩ, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ abitha mũrũgamĩrĩri wa thirikari ya Kajiado Samuel Mushiri. Lakini pia viungo vya security ambao ni OCS na timu yake tumewapatia motisha. Tumwombea kwa yale madogo ama makubwa wametufanyia, tunashukuru. Lakini pia tumewapatia changamoto kwa yale ambao yamebakia wakaze kamba ili waweze kutusafishia mtaa wetu. So tumekuwa na mkutano mzuri na tunaweka imani ya kwamba going forward tutapata mwelekeo na mambo ya insecurity tutamaliza katika mtaa wetu wa Ngong na tukiendelea Kajiado North mpaka Kajiado mzima. Kuna concerns tofauti ambao wameweza kuleta na najua kwamba chini ya OCS wetu ambaye ni Bwana Ndunda tutaweza kuwa na mwelekeo, na kile tunafurahi sana ni kwamba tutaweza kuongeza hali yetu ya patrol. Najua mbeleni walikuwa wanakuja, lakini kwa sasa tutaweza kuongeza idadi ya askari ambao wataweza kuja mahali hapa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngong'o Kajiado ya Rũgongo, Getwo Wacuka wa Kĩarie.